Chi bai ve kule mel tha le pian nalte du nei the hi chu an van nein adu te po kan du ve tho ome chu aya poi mo zok chu ka sei don ani thisen hi a hlu chia kan she chho bokanga bible po in nun na om na atiani damlo thisen nei chalo te po hi an pe thina chu tiang khopa hlu thisen in petona va donate tur hian mel hin lo en ngai lawa piannal ringot lamte po an lo en lawa kan nei thil po an en ngai lo ani cheremo zan lu tuk lo kha chu angai mai thei ma se chu ta an lo en jok chu kan thisen thiang hlim le thiang hlim lo ani chu enga nge in ngat kan ti chuan atam jok chu kan nun phunga ani tlatani kan nun dana drugs addict zu in na sa khatiang te khan an pe thei lo phot thisen thiang hlim lo le nan na thren khat veiten an pe thei lo bokani chung thil sang sang khai khom tu chu kan nun phung lifestyle le chin than habit in a khai khom thei tlang poi ome inun dani na zir lo chuan engtianga mel tha le hausa po ni la I hmangai ten thisen ma mo ngoi an om huna I pe ve thei don lo tina ni poimo lu to ka he hi kan sia ani e mi then kha chu van doina awanga har satna tok te chu an om to mai khang ha chu kan soi tel lo ani mase atam zo khi chu mani nun phung le e in kan taksa a kan thun lu thin thil hri sel vak lo te wang alo ni tlang pui thin ani chu wangin khang pon lam moina le thil chi sang sang te aya poimo zok chu kan nun dan hi lo ni ta ni tunla ya chau ni lo man la ya po thalai le tlei rol deuh te chuan lan that te pon lam moina kha chu kan du vel vekang engtik lai po in mase tunla ya hian social media heng in pho chuan na do san platform kan kota kan hum veka kan veng chung le kho chung mel tha te chau muto lawa khovel pum pui mai kan mu ve to na hian mani ni na le pathian min siam dan du khop lo na le mi nei ang nei ve du na awanga thil tha le thalo po thu theilo khopa khosatura min tur na pressure hi anasabik mina shiatani keipo katel veanga ka thalai pui tam takte abiking no pangzwa la hian a hluar do bok ni in alangani he hinu le paten kan fa te kan zirtir potang kai viawang social media te po follower le like comment ti vel du awanga khatia moilo taka omte po kha poiti lo te kan tam to ta ni he no panga chau po ni lawa puitling nula upadeu zo ka te po hianin a hluar ani dem em an ni chuang lawa ngai san zong te hin thlak chho ve ta ni kan te laya marbul nei tam deuh te chuna tiffin pai tui thei deuh te kan ngai san kan o deuh ang kha ani ve mai ta ni mase kha khanu le paten kan control sakte an social media te kan check sak ve te po kha atangkai em don ani nu le pa te po in update ve zel tur ti na ni chu mani pian pui ang ni lo dewa emo eya ngau na te mui mai vel ti dang lam thei dan a then chu him tak taka online him lo tak te po aum karinga chung te chu atam ema khang mi te kan andu wang mai maya chung ko har sat na po hredu lo leka nu le pa te bula ngien ta chia mai te emo social media te le a khovel tak taka po ten om taka mani inzuara direct le indirect taka va inzuar du mai te mi bum du te cctv omreng chung po a mi thil huang tau taka thalai pian thapa ngai in thil an ruzal zal du mai te hi a in kung kai thu ve hle in ka hrin ani mel thati zong hi in ang lo thei khop maya mi nu pa te hi han en wangila ngatinge he nu hian an pa hi adu theile engtin nge an pa hian an nu hi adu zok le han ti mai tur te hi kan hmu neu nual thinin ka ringa kum upalam te chuanin in che thiam to nge yanga pon lam landan aya poimo hi alo tam khop maya nu panuna meu phei chuanin alang lo lam hi a poimo zok e moti mai turani kan upat po le mel hian min hip nep chho tel tel ni mai te po hian a hriat boka nun ze moi le thiang hlim hi tunla ya chon an lak ber to ni manla ya po ni thawang thamol deuh te hi a om theya tin thavung si lawa nun dan moi che je moi tak chuanin du om na riau kha an nei thin ani chuan tunla ya hianin a hmeya pain virgin anin ti hmu le to boka he hi alomom em ani
Apoimo em boka. Atopnan kan mel mai le pian mangte, kan nei thil te aya poimo zok zo kan nun dan le chin chan te ni. Chumi vong reng tura poimo abul pui chu pathian chi na hi ni boka. Pathian ni chi chuan thil top nok le nun ti che thei thil te iti du hau lawang. Khati zong khan ni le phot ta se shia zaw na huna chuan ching al hisab tong chuan lai an tia LYE. Kan va thlor dan tak hi lixivation ti ani bokani. Ching al ti hisab tongin ilo she to nge ishe ve che ti kha komena milau shil ve donya. Lepeka kanin mule chau donya.